Ufikile General Phahlane eMadlanga engakadlali, ukhipha amagama ako konke lokwenteka, akafihli muntu. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. General Phahlane uthi makafika eMadlanga Commission into azange tibe tinhle, azange tibukeke kahle between yena no-evidence leader ngoba baqale ngokumosha isikhathi bayalina. So bathi after lapho sebaqedile nokumosha leso sikhathi, hhayi washo angena endzabeni. Mara as for u-evidence leader u-actor as if ubhadaliwe ukuthi amnike i-hard time so that angatokhona ukukhuluma yonke lento labeka-plan ukufika lapha ayikhulume. Cause le attitude la abekayinika uPhahlane besicala kuyibona cause bonke labanye bekabahlonipha. Usisherele ukuthi kune-event leyenzeka kuye the time asasemsebenzini asasebenza asangakaqoshwa. The way bebamhlukubeta ngakhona, the way tinto betenteka ngakhona, kwagcina sekufika nebantu ekhala lakhe bathi bona babuya ka-I_P_D kanti no, ba-up to something including leya case leya yokuthi uNkabinde wathi makafika eMadlanga wafika wakhuluma ngayo expensive sound system. Uchazile ukuthi hhayi i-sound system vele yona iyatholakala kwami, but ekutholakaleni kwayo yafikiswa ngibo, bayifikisa ngebuhwici. Abazange babe fair, abazange babe open kimi, abazange bangitshele ukuthi leya sound uma itale kimi itela ukuthi just ukuthi kube ubufakazi nababita i-media. Cause after le sound ifikile lapha kwabitwa i-media ukuthi itobona ukuthi hhayi ubufakazi butholakele baleya sound le expensive. Now uyithengile vele iyadura itholakele kwakhe. After lapho few days later wa-receive i-call lebuya kulomunye labekayi-minister ngaleso sikhathi, uFikile Mbalula. Wambita ukuthi ngicela ufike e-Cape Town, kunetinto lekumele sithi-discuss-e mina nawe. Hhayi uthe makafika e-Cape Town, angithi vele ubitiwe kumele uhloniphe. Uthe makafika e-Cape Town, hhayi alinze so more than 2 hours so lalinze umuntu ukuthi afike. Wathi makafika Mbalula wambingelela washo angena endzabeni ukuthi utibonile ukuthi igama lakho ligcwele emaphepheni njani, utibonile ukuthi wena uyatrenda. So you see ukuthi leya sound system kunokwenteka naye Fikile Mbalula unaso sandla ukuthi itholakale likaPhahlane. Bathi makasuka lapho wambuta ukuthi njengoba utrenda so awuboni ukuthi kungaba kahle ukuthi u-step aside udede inkundla ukuze batokhona labanye ukungena. Wambuta loya ukuthi hawu sebangena njani, wathi hhayi kumele ukhweshe cause nje lolo kwentako akusiletheli imehlo lamahle. Wabe kuqoshwa kwakhe njalo and ukuqoshwa umuntu la angakamcashi. Angithi umuntu makabekwa lapha ubekwa yi-president but la kutholakale yena sekaqoshwa nguFikile. Wabuye wachaza ukuthi hhayi leyo part, that political part iyohlezi ikhona, iyohlezi interfere etintweni letingabafuni cause vele nakuma-interview nakuqashwa abantu bona bahlezi bakhona batokhona ukudicide ukuthi uthatha lo awuthathi lo, lo kumele umbute so, lo umbute so. Wachaza ukuthi la kulesi gaca sasenza umculo because vele naye bekunebantu bebakhona makaqashwa. Nginenkinzaba guys. And lapha kuphinde kwadlala lenye video ibonakalisa uPhahlane ahlaselwa. And uthe makahlaselwe wabona abantu ukuthi vele beba-aimile ukuthi laba bathunyweni abafika benta lokuphuthumako bese bayiceda ngaye but akuzange kwenteke. Uthe nana tinto betenteka lapha vele betikhombisa ukuthi lesa sihlalo la kuso sinemnikazi waso labafuna ayohlala kuso. Uthe ubufakazi busachubeka kwaphela isikhathi yena ubufakazi bakhe akakacithi ukubuniketa but
wathola lenye i-date aphinde abuye athi uchubeka. Asathi ukuthi leyo date into yomthola cause siyabona ukuthi akanako ukuthi uTektonqenga uto-protect-a abozibani. And emuva noma akhulume ukuthi lapha emaphoyiseni akazange afakwe ngokuthi what is man. Unawo lobo buphoyisa kuye. Uhambe ngema-ranks ngema-ranks. Akufani nalabanye ukuthi bavele bathathwa bayobekwa. Hhayi ukuthi kusenjalo Julius Malema wakhuta lo evidence leader ukuthi no man, if sizochubeka so, kusho kona ukuthi sizobanika ama-invitation ukuthi bede la beqize lapho bangadi because lelo konanyalo nje uyacelela. Please show some respect because no, your attitude ayisinukile kahle. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Don't bona ku video elandelayo. Bye.